kemana gitu iya sih sayang. Tadi balas-balas aneh. Aing dasar kangen deh. Kemana gitunya? Sok parusing aing ya. Sayang mantigan we kana HP. Ih aing. Catan manggeus 20 kali 5 leuwih meureun. Kemana gitu ya? Aduh aing. Kesel aing mah. Kesel. Sting dah aing tadi arah mah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم صدق الله العظيم. Di chat tadi baris, di telepon tadi angkat, soal amanah gitunya. Jadi guys, malah jadi guys, terusan guys. Ngopi be ya. Ya nikmat ya, kesini ngopi. Ada yang manggil kunaon, dong can jajan bae. Ya sabe mere jengker kesel, masih kesel perasaan hati dibalas tadi. Ya kan gitu, emas ini mah. Sabar, gak indah pada waktunya. Boro indah, mana indah jadi hati, boro indah. Laju kumaha ya? Udah, tadi balas. Manggil, ingatnya, dina Al-Quran ge, dina surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, bukan balaslah. Aku mondok